Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo uwo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 10 mu kakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurabiramwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru tugezeho kurungwa avuga ko Fdnb ndetse na FARDC bakomeje igikorwa cyo kubaka systeme de rite anti-drone, aho rero bitangazwa ko iyi systeme anti-drone igamije gukumira drone zizasarambwe zari zimaze iminsi zigaragara muri bimwe mu bice bitandukanye by'igisagara cya Uvira ziri mu bikorwa by'ubutasi. Kurungururo hamaze kubaka ikoranabuhanga rigiye kubuza izi drone kugaruka. Turaza kureberamwe ibijyanye n'imikorere y'izi drone, tubasobanurira ibijyanye na detection electromagnétique, ubuhanga bwo kumva no gutahura imirongo yitumanaho ya drone FARDC yamaze kuba yazana hangaha. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na radar and militaire, turebe uburyo izi radar zikoreshwa mu kumenya uburyo drone zishobora kuba zinjiye mu kirere. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na systeme de barrage cyangwa se jama, ishami risenya cyangwa se riburizamo iritumanaho mu gihe rigerageje kuba ryakoreshwa. No kuvuga turareba iyi systeme de bliage, ni systeme rero ishobora gushwanyaguza drone mu gihe igerageje kwinjira mu kirere itabifitiye uburenganzira. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na neutralisation électromagnétique, ibijyanye no guca intege drone ukoresheje imirongo ya radio cyangwa se bizwi nka radio frequency cyangwa se radio frequency. Ibi rero kugira ubyumve ni nk'ubu buryo telecommande ikoreshwa ku mateleviziyo ikora. Turaza rero kubabwira ibijyanye neza n'ibi bya neutralisation électromagnétique bishobora kohereza sinyari ishobora guhanura drone hatabayeho izindi mbaraga, ndetse yewe bikabiri na sefu aho abaturage badashobora kuba bagira icyo baba. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na canon a micro-onde, intwaro zohereza misiri mu kwangiza circuit électromagnétique ya drone mu gihe bibaye ngombwa ko izi systeme zindi za radio frequency zidakoze. Turaza kandi kureberamwe n'irindi koranabuhanga rikomeye ryitwa systeme raza de destruction, ishami ryohereza rayo razari ishobora gutwika cyangwa se gusenya drone ikiri mu kirere. Ibi byose rero Fdnb ndetse na FARDC batangiye kubyubaka bigizwemo uruhare rukomeye n'abainjeniyeri baturutse mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'abandi basirikare b'Ububirigi basanzwe bari muri FARDC nk'aba instructor cyangwa se abarimu ba gisirikare. Turaza kandi kubabwira byimbitse ibijyanye na systeme de cyber tokova cyangwa se place de contre à distance. Ibi ni ibijyanye no gufata ububasha kuri drone hakoreshejwe ubuhanga, ku buryo rero no mu gihe drone yoherejwe ishobora guhita noneho iza igahita ifatwa bakayimanura neza, bakaba nabo bayituma mu kirere cy'umwanzi wari uyohereje, maze nayo ikajya gatata amakuru ikajyohereza kuri receiver zifitwe na Fdnb ndetse na FARDC. Turaza kandi kureberamwe n'irindi konanga bivugwa ko rizazanwa rizwi nka dome electronique cyangwa se aerodrome, aho rero dome de protection électromagnétique zigenzurwa mu gace k'ikoranabuhanga nta drone ishobora kuba yakinjiramo. Rero naryo ni rimwe mu ryitezwe ko rizatangira gukoreshwa mu ndwi iri gukurikire iyi ngiyi turimo. Ni muzero turebere hamwe ibijyanye na systeme de rite anti-drone mu buryo burambuye, turebe kandi n'ibibanza ndetse n'ahandi byagiye bishyirwa nga mu gisagara cya Uvira. Ibiro ni ibiri kwa mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko imyiteguro yo irahari. Nguhaye ikaze rero ngusabe ufyonde sabone maze wiyongere mu wademo kubana natwe nga aho twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twinjire mu buryo butosoye kandi buramvuye mu nkuru yacu. No guhera kuri uyu munsi ku wa kane ku igenekerezo rya 11 mu kakaro 2025
nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi batangiye ibikorwa bikomeye byo kubaka no gushyiraho systeme y'ikoranabuhanga rihanitse yitwa systeme d'orité anti-drone cyangwa se mu mpini z'icyongereza zitwa ICRD mu mujyi wa Uvira aherereye mu nkengero neza z'ikiyaga cya Tanganyika ku ntera y'ibirometero 26 uvuye ngaha werekeza mu gisagara cya Bujumbura. Iyi systeme rero ikabigamije gucunga no kurinda ikirere cy'aka gace by'umwihariko igakumira drone zizasarambwe zishobora gutera iki gitero cyangwa se gukusanya amakuru y'ubutasi. Iki gikorwa cya gisirikare kirimo gukirwa mu bikorwa n'abasirikare b'inzobere ba Fdnb, FARDC bafatanyije cyangwa se bafite ababayobora baba engineer b'Abarusiya ndetse n'Ababiligi basanzwe ari aba instructors muri FARDC. Amakuru adushyikira aravuga ko mu gihe umutwe w'izasarambwe ukomeje kugenda wubaka ubushobozi bwo gukoresha drone mu buryo bwa gisirikare, Fdnb na FARDC basanze ari ingenzi gushyiraho urwego rwizewe rw'ikoranabuhanga ribuza iyo mitwe kugira ubugenzuzi mu kirere cya Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barinda amakuru yabo mu buryo bukomeye cyane. Iri koranabuhanga ryo kurinda ikirere ryubatswe kuri ubu rikaba rero rifumbatiye inguni zose zibafasha kuba barwana. Hari igice kimwe nkuko twatangiye tubabwira gitwa détection électromagnétique. Iki rero ni igice twavuga ko gishinzwe kumva urusaku rw'itumanaho cyangwa se communication noise, nka kwa kundi drone igenda mu kirere wenda nibiri nko mu birometero 30 ikaba yamaze kumvwa hifashijwe iyi détection électromagnétique. Biravuga ko rero abahanga baturutse mu gihugu cy'Uburusiya bashyizeho antenne zikomeye zitahura imirongo y'itumanaho ikoreshwa n'indege za drone. Ibikorwa rero bikabafasha kumenya aho drone iri mu buryo ikoranabuhanga ihagaze n'ibindi bitandukanye. Ibi rero bizafasha igisirikare kumva no kumenya aho drone iri hifashishwa urusaku cyangwa itumanaho rikoreshwa. Ikindi gice kiri kubakwa ni radari à onde militrique cyangwa se izi ni radari zikozwe mu bubiko bwa gisirikare, zikaba rero ziri kuba zakinstarwa n'Abarusiya baba engineer bafite rero ubuhanga bukomeye mu bijyanye na drone. Ibi rero bikaba bigamije kwihisha amasonsori. Izi radari zizakoreshwa cyane na drone zigaragara zarenze umurongo w'umutekano zikaza muri ibi bice. Ibi rero byitezwe ko bigomba gufasha FARDC kumenya drone nubwo rero yabiri hasi cyangwa ihishe mu biti, aho rero bivuga ko no mu gihe hari ishobora kuba iri mu bice runaka iyi system izabasha gukora detection maze hakamenyekana aho iherereye. Amakuru atugeraho Abarusiya baba engineer n'Ababiligi bakaba bashyizeho ibikoresho bica itumanaho hagati ya drone n'uyiyobora operateur. Ibi rero biri kubakwa n'ibizwi nka systeme de brouillage cyangwa se jama, aho ushobora kohereza drone bikaza kurangira buzeho uwayibuzeho ubugenzuzi ntabashe kuyikontrola. Aho bivuga ko rero mu gihe zasarambwe zaba zohereje drone hifashishije systeme de brouillage, Fdnb ndetse na FARDC bagomba kuzajya bahita bakuraho itumanaho riri hagati y'idrone ndetse n'uwari uyohereje. Bikavuga ko rero izi mashini zizabangamira imigenderere bigatuma drone idashobora gukomeza urugendo cyangwa igahita igwa hasi bizako kanya. Ibi bikoresho rero bizasenyira itumanaho rya drone, bizatuma bigaragara ko uwereje drone nta bushobozi na buke afite bwo gukomeza kuyigenzura, kuko babona ko mu gihe ikoranabuhanga ryakomeza kuba ryatera imbere ku ruhande rw'izasarambwe, Fdnb ndetse na FARDC bashobora kwisanga habi bari mu matsa akomeye cyane. Mu bindi birimo birestarwa ngaha harimo iyi system izwi nka neutralisation électromagnétique cyangwa se neutralization mu cyongereza. Ubu ni uburyo bwo kwica drone hakoreshejwe imirasire ya radio cyangwa se radio frequency igahungabanya imikorere ya system yazo ndetse bikaba bishobora no gutuma itabasha gukomeza. Ibikorwa rero hakoreshwa imirasire yoherezwa hari drone kugira ngo yangizwe. Bikaba rero bigaragaza kurandura imikorere ya za drone mu buryo ubutemewe mu kirere kigenzurwa na FARDC. Bikavuga ko rero hari ikindi gikoresho kirimo gikoreshwa kizwi nka canon a micro-onde
rero bitangazwa ko iyi ni intwari igezweho ikoreshwa mu kohereza misile ishobora gutwika cyangwa kwangiza sirikwe electromagnétique ya drone. Iyi ni intwaro irimo kugeragezwa mu bice by'ahitwa Gatumba ndetse n'aha Uvira, ikaba yamaze kwakirwa. Iyi ikabikora mu buryo bwa automatique, nta yindi commande yakiriye. Mu bindi birimo birakorwa ni système laser de destruction, bikaba bivuga ko rero ari Abarusiya ndetse nabo muri Belarusi bari guha Fdnb ndetse na FARDC iyi système ikoresha laser ishobora gutwika drone mu gihe iri mu kirere. Iyi laser ikaba ifite ubushobozi bwo kugera mu ntera y'ibirometero birenga 2000. Bikaba rero bivuga ko iyi ngiyi mu gihe izaba yamaze kuba yatangira gukoreshwa nta kibazo na gito bazigera bagira. Drone izagiza izi systeme zose zikanga bazajya bahita bayirasa mu buryo buri automatique bizako kanya. Biravuga ko kandi mu bindi biriko biragenda bishyirwa ngaha hari systeme de cyber takeover. Fdnb reka bashyizeho uburyo bwo gufata drone hifashishijwe uburyo bwa cyber warfare, aho bashobora kwinjira muri software igenzura iyi drone bakayibeshya ikazikagwa aho bashaka, maze bakaba nabo bayituma mu bice bitandukanye igasubirayo bivuga ko iri kugenzurwa n'uwayitumye, ariko mu by'ukuri itari kumuha amakuru ahubwo ije nawe kumutata, kuko ibiro bikorwa yifashishije systeme idasanzwe ya systeme de cyber takeover nkuko biriko biragenda byibonekeza ngaha. Dukomeje n'andi makuru, biravuga ko kandi mu minsi iri imbere mu ndwi irakurikira iyi ngiyi hari butangire kuzanwa ikoranabuhanga rya dome de protection électromagnétique. Iri ni ikoranabuhanga rishyiraho mu kurinda ikirere mu buryo drone zishobora kunyura. Iki ni kimwe mu bikorwa bizakozwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Uvira kuri ubu kiri gukoreshwa kiri ku murongo wa Gatumba. Bikaba rero bivuga ko kuri ngubu aha hose hagiye kuba haba ibikorwa bya gisirikare mu buryo bwizewe kandi mu buryo badafite impungenge ko hari undi muntu wese ubasha kumenya ibiri gutegurwa, umubare w'abasirikare, ahari ibigo by'abasirikare ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu makuru ari kutugeraho, Fdnb ifatanyije rero n'aba engineer barimo kwifashisha ibizwi nka scan patrol, ikoranabuhanga rifata drone mu kirere hifashishijwe imitego itayisenya. Hari kandi drone dome system rikoreshwa cyane. Hari kandi drone smart airspace ikoresha artificial intelligence mu kumenya drone zinjira muri iki kirere. Hari kandi n'ibikomeje kugenda bitegurwa bizakoreshwa mu bihe bitandukanye. Kuva mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi wa 4 w'indwi, abasirikare 100 baragaragara mu mirongo yihariye ya gisirikare bari mu bikorwa byo gupima no gushyiraho antene mu bice birimo Kavimvira, Karundu n'ibice bya Shanje bigenzurwa na FARDC. Ibikorwa rero bikaba bishimwa n'abaturage bo muri Uvira bavuga ko bikomeje kugenda bibaha icyizere ko iyi sirikare cy'igihugu kiri gukora amavugurura ntangere. Kuba rero Uvira iri ku murongo w'umutekano ushobora kuba wahungabanywa, biravuga ko kuri ngo rero hariko haragenda hanategurwa ibindi bikorwa bikomeye bya gisirikare bishobora gutuma FARDC yizera ko umutekano waha ucungewe mu buryo bwa ntangere. Ibiro ni biri kuba nyuma y'uko kuva ku wa 5 w'indwi iheze no ku wa 6 kwigenekerezo rya 5 mu Kakaro 2025 nibwo umutekano mu cyo Uvira wajemo impinduka zikomeye nyuma yaho hagezemo abasirikare benshi ba FARDC baturutse mu ntara ya Tanganyika by'umwihariko Ikrami. Ibi bikorwa bikaba bikomeje gushimangira ko leta ya Kinshasa iri mu myiteguro y'intambara nini igamije gusubiza icyizere abaturage ndetse no kongera gusubirana ubugenzuzi bukomeye ku bice byose M23 yagiye yambura FARDC mu bitandukanye harimo n'igisagara gikomeye cya Goma ndetse na Uvira nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Amakuru dukesha bari mu bice bitandukanye ndetse n'abaturage bo mu gace ka Rusizi aremeza ko abasirikare bageze muri Uvira abatunguranye, bakaba rero bari mu myanya itandukanye irimo Kavimvira, Karundu, ahitwa Ruvungwe. Abaturage benshi by'umwihariko abo mu bwoko bw'abashi bagaragaje impungenge z'uko ibi bishobora kuba intangiriro y'ibikorwa byo kubibasira nk'uko bizagiye bigaragara mu bihe bitandukanye.
Ibyatangajwe n'abaturage birahamya ko abasirikare bageze muri Uvira ari benshi kandi bambaye ibiranga ingabo ziteguye urugamba. Umwe mu baturage watanze amakuru yagize ati yego hari abasirikare benshi kandi bambaye neza bavuye Karemi, bavuga ko intego yabo ari ukujya gufata Kamanyora n'ahandi, bari no kwigamba ko bazatera igihugu cy'amahanga. Bivugwa ko aba basirikare bazanwe n'indege zageze i Karemi, aho rero bagejejwe baturutse i Kinshasa, Lubumbashi ndetse na Kisangani. N'ubu rero amakuru aravuga ko hari izindi ndege ziri mu kirere zigiye kurandinga ngaha Karemi kugira ngo zice zirungika abasirikare mu bumanuko bwa Kivu neza baze bafashe abasanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba kugira ngo bakore ndetse bakomeje ibikorwa bya gisirikare. Bamwe mu banyamakuru n'abasirikare batanze amakuru baremeza ko abasirikare bagejejwe Uvira mu rwego rwo gutegura igitero gikomeye cyo kwambura ibirindiro umutwe wa twirwaneho n'izasarambwe mu bice biherereye ahitwa Gatogota, ahitwa Kamanyora kugeza i Bukavu no mu misozi y'Imirenge. Imwe mu nyandiko zanditswe ziduha amakuru zagize ziti aba basirikare barakomeza kuko bagiye gutera twirwaneho n'izasarambwe Igatogota na Kamanyora ndetse n'i Bukavu. Ibiro bikaba bigaragaza ko ubuyobozi bwa Kinshasa bufite umugambi wo kwisubiza ibice zigaruriwe n'izasarambwe. Igice cya Plan de Ruzizi kikaba cyaratangiye kugaragaramo ibikorwa bikomeye bya gisirikare, umutekano ukaba warakajijwe ku rwego rwo hejuru mu buryo nta muntu wemerewe kugenda mu masaha y'ijoro nta burenganzira cyangwa impamvu zigaragara afite. Mu mihanda yinjira muri Uvira harimo za bariyeri nshya zashyizweho n'abasirikare, aho imodoka zose zisakwa. Abaturage bavuga ko hari amagare n'amapikipiki byategetswe kutinjira mu mujyi wa Uvira hagati y'isaha ya saa 12 z'umugoroba kugeza mu gitondo mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ko habaho infiltration itari yemewe n'amategeko ishobora gukorwa n'izasarambwe. Abaturage mu bwoko bw'abashikurungu baravuga ko bafite impungenge z'uko leta ishobora gukoresha urugamba nk'urwitwazo rwo kubibasira nk'uko byagiye biba mu myaka ishize, aho bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abashi bafatwa nk'abashyigikiye izasarambwe. Ibiro bikaba biri gutuma bamwe mu bahunga Uvira bakajya kwisha mu misozi yitwa Bijombo, Minembwe na Rugezi. Umwe mu bakiri muri Uvira yagize ati ibyo turi kubona bizongeye gutuma umutekano wongeye kuba mubi cyane hano Uvira, kandi abashi bari mu bo bateye ubwoba bwinshi kurusha abandi. Aho rero yagaragaje uko ibi bihagaze. Amakuru dufite arakomeza avuga ko ibimenyetso byinshi biri kugaragaza ko intambara ishobora gutangira byihuse uretse Ikremi na Kindu. Avuga ko hari abasirikare bari kuvayo. Biravuga ko hari abasirikare bayobowe na General Gasita bari mu myiteguro yo koherezwa mu misozi y'Umurenge. Ibiro bikaba bigaragaza ko ibikorwa bya FRDC biri kwaguka cyane. Ibi bice bizwi nka Minembwe, Rugezi, Mikenke na Rurambo bikaba byarafashwe nk'uturere twihariye two kugabwaho ibitero kugira ngo hafatwe icyicaro gikuru cy'izasarambwe ndetse na twirwaneho. Ibi rero bikaba bikomeje gukorwa mu ibanga rikomeye, ariko amakuru yatangiye kujya hanze kubera ko hari abaturage bari hafi y'ibikorwa bagenda baduha amakuru bakatubwira uti ibimu bitangaje ntacyo byabitwaye kuko ni amakuru nk'ayandi. Mu bindi dufite biravuga ko amakuru n'ibikorwa biri gukorerwa Uvira, Kindu na Kremi biragaragaza umugambi munini leta y'Kinshasa ifite wo kwigarura no kwisubiza uduce twose izasarambwe zambuye igisirikare cy'igihugu. Umubare w'abasirikare n'ibikoresho biri koherezwa birimo indege z'intambara biratanga ishusho y'urugamba ruteguwe mu buryo buhambaye. Iki ni igerero gishoboka kuba ikihurizo rikomeye mu mateka y'umutekano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane muri iki gihe bigaragara ko hakomeje kugenda hashyirwa imbaraga nyinshi mu mirwano, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko ibiri gukorwa bitandukanye n'ibindi byigeze bibaho mu bihe bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Kuri ubu ngubu rero abasirikare n'intwaro, imari n'ubutaka, igihombo gikomeye gikomeje kugenda kigaragara ku baturage. Abaturage bo baratangaza ko kuri ubu ngubu mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda byiyongera, ubuzima bwabo bwa munsi busa naho bwahagaze. Aho abaturage bavuga ko batakibasha kujya mu mirima yabo nk'uko byari bisanzwe, ntibabasha gutembera nk'uko byari bisanzwe, ndetse hari na bamwe mu baturage bataka bavuga ko
umusaruro w'ibyo beza mu mirima batabasha kubonera isoko, abandi mu gihe bavuga ko babuze nuko bahinga, ko kugeza ubu mu bice bitandukanye biragaragara ko impunzi ari nyinshi, kuko raporo yasohotse yagaragaje ko hagati y'umwaka wa 2021 na 2025 abaturage barenga miliyoni 5 z'abanyekongo bavuye mu byabo berekeza iyo buhungiro ku mpamvu zitandukanye. Ibyo benshi bagenda bashingira bavuga ko hari hakenewe ko haba umutekano, haba ubumwe n'ubwiyunge, abanyekongo bagatahiriza umugozi umwe. Kuri ubu ngubu biratangazwa kandi ni nabyo idoha muri Qatar hakomeje ibiganiro bihuza intumwa zizasarambwe ndetse nabo ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo. Ibiganiro benshi bakomeje kugenda bavuga ko mu gihe byaba mu buryo bwiza bishobora kuba intambwe ikomeye mu kugarura amahoro n'umutekano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni nuko dusoje Shonda Sabone yongera mu bajye kubana natwe mu nkuru zikomakomeza zirebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.